Assalamu alaikum, bizning qattaloqchilar, ko'ruvchilar. Qandaysizlar, amansizlarmi? Qizilqiya Una bozoruna keldik. Bu joqdagi porterlerni tartdi, bu jog'indagi tartdi, endi mana shu bet qoldi. Qancha qoldingiz? Qancha bosdi? Qancha? 95. To'xtab turman, nomer ko'rsatib qo'yaman. Ekranda mana. Mana shu nomer chalingizlar. Yili qancha? 2007 çok matız ekan mana. Şu nomerga chalingizlar. 195 ha? 195 ming. Arzon mana chiqib qoldi. Tur aytib aytir. 195 mingga sotiladi ekan mana shu matizni qarangizlar. Bo'ldi, ham aytib beraman. Mana. Arzon matiz qolish nomerga chalingizlar. Ukazni mashinasi 195 ming rashka olib ketdi. Ya o'nga basa bo'ladi. Bakki qisqa jarnoma olsangiz sizlarga videoni ulantamiz. Legimiz jelbirep 30 sotikten 2 yer satılatken dokumentleri büt bardığı jayında. Qadamjay rayonu Aqturpaq aylaymağı Jaştılek ayılının arkanı bilesler, o arkadan biraz ele жүргөндө 5 minut içi ketти. Tep-tegiz yerimden qarаңыздар, suunун başı ошол үйдөн башталып, бул жагы болсо жакындап көрсөтөйүн, ошол агыл бүткөн жер, мына кырын көрдүңүздөр, кырындай бүткөн жер. Ошол жерде болсо мына караңыздар, гиляс бак, граница болсо аз көрсөтөйүн. Мына шу гилястын кыры ошол бетон бүткөн жерден, мына бетон дубал бүткөн жерден ошондо мына гилястар кетет экенде, эки адам эки бөлүп алсачы, бул жагы дагы өзүнчө сатылат. 3 миллион сом баасы кеми бар. Бул жагыда дагы мына бетон дубал куюлган багын. Нар жакта ошол теректерден башталат. Мына теп-теги жер, мына теректерден 3 миллион сом кеми бар. Төмөндөгү номерлерге чалып алып коюңуздар, жер издегендер мына сонун жардамы. Кызыл китеби бар, документтер бүт бар, жайында талаш тартыштай эмес. Мына аластар үй салып жашай бересиздер, мына бетон коюп коюптур. Чалыңыздар. Чакелерибиз менен аралап уруп калдык мына ушул акебизде бирок бышык экен мына. 95 миңге көтөрүлдү достор. Мына акебиз 95 миңге көтөрүп койду. Мынакей. Koyup verin dedi ona. Ver dedi ona. Son adam. Buraya kimin koysun? Ekimin koy ver. Verin. Balli mana. Balli. Qancha bo'ldi? Nasib qilsin aka. Balli. Mana. Mana aka. Akamizdagi biroq makkam ekan, ama молодец, nasib qilsin. 100 ming deb turaverdi mana. 100 ming deb turib. Akamiz. Bor bo'lingizlar mana. Rahmat qatışıp bergeningizlerge mana. Pardon berdim. Pardon. Çay payı bergen bu arası kaldırga deyim tamasha. Aka keçiresiz. Mana 98 mingge ketdi mana shu mashina. Bali. Жаңа эле сүйлөп аттым эле. Эч соодан түшкөбөдүм деп мына кызыктуу болуп. Насип кылсын, а? Бул жагынан көрсөтөлчү. Жакшы экен мына көрүнүштөр ham жакшы экен, мынакей насип кылсын. Мына свет жакшы экен, жашыл свет. Шақсақалға рахмат, аш телпек кийген киши ham жаман ортого түшүп, бер деп отуруп мынакей. Базар ушундай кызык. Машина көп Кызылкия базарына келип, тандап карай бересиздер. Катталып, колдоп коюңуздар бизди дагы. Баштадык анда көрүүчүлөр, мына ушул Golf'тон баштайбыз. Golf тройка деген автоунаа мында убагында легенда болгон. Азыр деле айдагандар, айдоочулар кызыгып жүрөт. 150 миң экен экен. Ушунчалык арзан болуп кетти бул машинелер, Убагында легенда машинелер, а? Жакында төлөй айтып койдук. 700 менен 84 44 94 номериге чалыңыздар. Не иши бар, айтыңызчы. Аччыгыны. Динамо иштебейт. Biraz Dinamo. Динамода Дыйкан балдар экен акалар мына. Жанымда турат, жөп-жөнөкөй балдар экен. Мына шу жигит мына кызыл күткө. Коям, коркпойм, качпа. Динамда. Кадамжай медиа деген. Стопус. Динамда biraz iş бар экен, мына калган жагында эмеси жок, а? Айдайт. Салонда орда бир көрсөтөйүн. Булар 1.8 болобу? 1.6, а? Мынакей. 1.6. 150 миң сом. Келиңиз. Экономичный вариант экен мына. Golf. Мынакей. Жакшы. Чалыңыздар. Ушул эле 5-6, ушул эле жанында дөңгөлөктөр, зимний бүт бардыгы коюлуп тур мына. 150 миң мына.
Vaz 21.07'de diskalardı koyup ülkelerimizdeki kısaca savap çıkıp durdu bunu. Sakkası kança? Ha? Ya, hoppadı mı? 200 mü? 200 mü eken buna? 2010 yıl eken. Vaz 21.07 buna. Bunaki. Audi'ga qiziqqanlarga da mına Audi'ni de ko'rsatib ketaylik. Biroq bası жазылып turay, kechirsizlar. Bası yo'q tutpay o'zi. Qancha deysiz? Qancha? Qancha puli? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Ana sizga bekor reklama qilib qoldi. Ayting. Ya yozib qo'yasiz-ku. 60 ming deyotam, kamayt beraman. Sразу оформление sразу bo'ladi. Bozor yo'q, mart ekansiz. Tug'anlar chalasizlar. Avtosalon deb o'tiriblar. Bozorga olib kelinglar, sotib beramiz hozir. Родной краска bor jo'ja, maqtashni kerak. Bo'lishi 150 ming ekanda? Bo'lishi 150 ming. Bo'ldi mana. Bo'lishi 150 ming ekan. Mana shu nomerga chalingizlar. Sebebi meni bunda o'ylaganingizlar mendan men ko'nch o'zim qarapayam bo'lganlikdan va qarapayam odamlarga ko'rak mashinalar tartamiz. Bizga sпрос ko'p tushadi. Arzon 150 mingdan aqboqda mashinalar tart dedi. Lanos negizi yaxshi mashina. Men o'zim aydadim, biroq jaqin jeynim aydadi shuni. Dog'al aydab yuradi. 97-yili chiqarilgan ekan. Taqsi zo'r odam ekan mana. Tartib qo'yiladi. Ichki ko'rinishlari buni. Bo'ldi, bugun chiqsa chalishib qolar, nasib bo'lsa. O'zi bir sotib berasizmi? Okey, shu mashina ekan. Bunun janida Getsga dag'i qiziqqanlar ko'p ele. Buni ko'rsatib ketaylikchi. Ichki ko'rinishlari. Getsdagi zo'r mashina olib qoldi hozir buni. Leviru, taksilarga, bo'temalarga 290 ming ekan, buni yozib qo'yibdi. Chatda qilib. Siznikimi bu? Buna telefon nomerlari 86 86 00 lekin 2004 ekan. Shunda ob'yom 1.4 ekan, yaxshi 1.4'dir. 1.4 ob'yomdor, yaxshi mana Getsga qiziqqanlar. 290 ming, 300 ming ekan-da, qarangizlar. Arzon mana mashinalar. Okey. Voy ey, bu qizil matizni qarangizlar, muzikasini qarangizlar, Indiya bu yoqqa. Buni nomerga chalasizlar. 98 Matiz 1 ekan. Qancha pul aka? Bundağı babayam boydoq uylana. Ha, boydoq bo'zi dağı. Ya mana mashina maqirga beradi qizlar. Ana, uzun balaga krasavchiki. Tez. Tamamlashamiz. Qancha? Как раз maqirga loyiq mashina ekanda, qip-qizil ekan o'zida, qizil tusda. Qanchaga puli? 150 ming ekan mana. Oo, LED farlar buna. Qarangizlar. Balajash qiziqadi. Bozor yo'q. Buna nomerga chalasizlar. Qizlar, mana baka boshlanishi. Yigit boyasa shunda qip-qizil gelikdan olib beradi ana. Tak. Nechta kez yozilganmiz? Bilmadik-da. Mana Tiko bor ekan, oq. Tiko so'raganlarga aralashtirib tartamiz. 100 ming so'm ekan mana nomerga chalasizlar. 100 ming so'm ekan. Bozor yo'q. Jo'nela. Ha. Baxtыңыздар бар ekan, bozorda mashinalar ancha tushib tur. Arzondaganday sezilib turadi. Bilmayman, menga shunday sezilib turadi. Shul Audi'dagi 100 mana переходка. 150 ming so'm ekan bo'lgan. 98-yili chiqarilgan. Buni nomerga chalasizlar. U vaqtda o'ta kuchli legenda bo'lib yurgan mashina suyuvchilar olib ayday beradi. Mana bu jarg'ini ko'rsataylik. Kun chiqib turadi, jarqirab, chaynab. Qarangizlar. 150 ming so'm nomerni ko'rsatdim. Juringizlar, ham ichki ko'rinishlarini ko'rsatib ketaylik. O'ta kengiri mashinada. Mana o'tirsangizlar, qarangizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Biroq kayf mashina aka shular. Aşı Mercedes ey. Pışık dağı bulçu. Bazarınız versin ha. Zor maşina da bu. Biz şunun perehod staruşkasından aydağımız. Satqanımız var, bazarınız versin. Bundan da laseti. Ya mana Gets'i de ko'rsatib qo'yaylik. Gets suratыңыздар o'tgan. Qadamjoy media deb kirsangiz, bugun chiqat mashinangiz. Oqsoqollarimiz bilan keldik. Ha.
Boldu. Aşırısı. 400 ming so'm ekan mana. Biri 4 объем. Ал жакта карага окшош, булда 400 ming. Карага караганда бираз мындай корозураак көрүнүп турат бул. Мош экен, караңыздар. 400 ming so'm. Мына номерге чаласыздар мына. Ушул номергечи. Мынакей. Audi A6'ti dagы akabız neme kılıp kaldı. Ya ne yapır jönököy adam tat degen tata berебиз. Oço nemeni көтөрүп турмун да номер көрсөт. Мен очо бир айлантырып көрсөтөйүн. Ha üstüge жазылып тура. Болду онда жөн эле кое бериңиз. Аппак түстө экен мына. Жүрүңүздөр эми таанышабыз. Автобиографиясы менен 96-жылы чыгарылган, 1.8 экен, 350 ming so'm. Kemi bardak ya? 777 menен 28 18 28 nomerini çalasar almaşı. Boldu qayerda? Mına gey. Zor maşına gey mına. Assalamu alaykum. Qandaysızlar anan? Ne soluklar yaxşımı? Yaxşı rahmat. Bazar jönünden ne deysiz? Ne kemçilikler var, ne жақшылары var? Var kiçine maydaşıda vlajeynaları var. Ha. Artık maşına gelip görsünler. Жақşı maşına. Жақшы. Bazar jönünde sırasam maşına jönünde söylüverdim. Özü doğumda öyle mini öğrettik. 15 yıllık maydaşıda vlajeynası var. Sizge qaraştı va? Sizge qaraştı. Ha, жақшы mına akam öz aytып berdi mına kime. Kelingizler hem kış ötüp keyin. Kasresinin gereği yok. Maydaşılar da Passat 2 объем ekan. Passat B5 deyip de bunu. Passat bu fiyat. B5 plus mına. Nomurdan zaptı. Bazar jönünde sorasam akam maşina jönünde kompliment beriverdi mına hem. Bazar жоқ mına şu Passat. Hatta ülkelerim yetişip geldi da meni. Aka keltirip koyun kişine depçi. Keltireriz. Qancha qilishdi? Qilish elek mi? Ha, qilish qalar. 223 menen 02 03 14 280 Çalıya gelsin de sakın ulan. 280 minge. Gemi var. Arzan ekan mana qarasаңыздар ey. Чыныгы дыйкан ака өз экен мына караңыздар мына Passat. Мынакей. Sarılıklarla satmaz ata kemi. Болду. Мына ички көрүнүштөрү. Чот экен мына көрүнүштөрү. Жылы 2001 экен, 2 объем мына. Passat B5 plus. Мынакей. Базарыңыздар берсин, а? Мынакей. Зор экен машина. Şunu ile canım ona Mercedes'e kaçıp alıştım bunu akelerim. Şöyle çatı şu yerde de gaz. Bir sodan pişirdik, ikinci sodan da pişir ağız aldı. Kanca da otatken sonra körüp ayta ağız alır. Kanca da otatken bunu akeler. 250. Bu salarka bulu, kanday bulu? Salarka dizel ha. Şöyle negizi benzin şunday kuzuptağların benzini yan var mı? Bulu boyu. Benzin var. Koyulgan den ha bu peredelta bulu. Boldu hazır. Kança da otasın bunu? 250 kadar. 250? 250 ming ekan, qarаңыздар mına Mercedes. 2.9 turbina ekan. Gaz, benzin, salarka üçü öten ekan, qara. Gördüңүздөр ba. Gaz dağı var ekan şu. Серьезно? YouTube'da Qadamjay Media deb. O, manita aman joqda mana bozor joq mana qarasаңыздар ey mana shu narsa ochadi da mana. Bitta chexol kiygizib qo'ysa, mo'sh. Emesip toza, bütün laboylar. Telefon nomeringiz qanday? Nima deysiz? Menga chalishadi. Ana telefon nomeri. Shunday qilasizlar-da anan keyini. 225 menen ekan. 96 13 ekan mana nomerim Dersk ekan. Mana orqasini ko'rsatib qo'ying. Mınakey. Ушинтип кетеберет окшойм мына алдын ачып алып бу. Не деген машина болду энди бул? Chrysler. Туруп туруңуз мына очередь менен тартабыз. Атын эмне бул машинанын? Chrysler, а? Турле таптым. Канча болот баасы? Кана баасы? А? 1,5 барбы айтабы? Канча баасы? 450 dedik. 450 ha? Çılt maşina mınaki uagıda buldağı bir düngürögön mına aldı ele açat da qarasаңыздар.
450 ming. Жылы қанша мына? Жылы. Терезелері бронированный оқшайды а? Тамаша. 2005 жылы шығарылған екен, қарасаңыздар. Он не родной. Телефон номеріңізді жазбадыңыз ба? Қанша мен? Телефон номеріңіз қанша мен? Объем 35, 2005 жыл. Телефон номеріңіз жазбадыңыз? 0553 343 390-ға çalastар мұнеке. Мұнеке. Кеттік ака, жүрің. Ушул Nexia-ға келдік. Мына Nexia-дағы азыр аз жет. Айтқан жеріңіздерге жеткірет. Жолдорда обгонға шыққанда сіздерді уят қылып қойбойд. Жақсы машина Nexia-дағыч. Таза екен, жылтырап тұрады, қарасаңыздар. Өзінің краскасы екен, шу қырғызша сөйлегенге әрекет қылайыншы. Мен родной, пандай, арнай деп етші. Краскаланған ба? Краскаланған екен, атшығынан 320 мың екен қарасаң. Наш телефон номерларды çalастар мұна. Чырт топ тұрады. Болды, саққан үшіне тайлап тұр, чөнтөк есеге қыстара беріңіздер мұна. Шонт үштей тұршы өсен. Болды, аздым. Тамашылаштым. Қана, жүріңші? Қанша дейсіз бұны? 230 мың екен мұна, семерка. 2012. Телефон номеріңіз көрінбей қаттыр, шығарып қойым, айландырып көрсетіп тұрайын. 2012 екен. Өңі жақшы да ұшындай машинелерші мұна. Дискаларына қарасаңыздар, ұшыл дизайн үшіншалық жарашат та бұға. Не кемшілдігі бар, ашығын айтып қойырың? Алғандаш? Болды. Шонда қойса жақшы да, касалын айтып. 59 менен 140674 номерінен çalасыздар, моторлары жүріштері өте жақшы кен мұна. Задный мост азмаз, ғық дейін оңды оластар мұна. Ички көрініштерін көрдіңіздер мұна. Басында бір жоқ қайталап қойым? 230 мың сом екен. 230 мың сом екен мұна. Ана, көріңіздер, çalыңыздар мен көргізген номерге. Мұна еме қаттар Nexia-ларға келдік. Nexia сіздерікі бе? Қанша болдат бұл? Ассаламалейкум, 160 мың, а? Не кемшілдігі бар ака? Кемшілігі Кузууда. Атак моторлары немелері жақша. Қана жүргіңіздер бір айландып келеді. Номер жазып қойбапсыздар да? 160 мың екен. Бұл да сіздерге қарашты бұ? Қанша бұл? 250 мың. Ама ұшыныңыз жақтама, жылт екен мұна. Еме чехолдарды дағы, соның чехолдары кегізіптір мұна. 250 мың сом екен. Бұл акаларым сатпайлы мұнда айлап келішкен оқшайды. Номер-сомерді жазбаптыр. Вай, анаке, үшті манаке мұна вот. Nexia 2 легенда де манаке, үшті. Төртіншісен бар бұл. Бұл қанша? 290. Бұл жылы қанша да? 12, жылы жаңы болсын. 290 мың екен бұл мұна, қарасаңыздар. Базара нет вот. Телефон номерді бір әртасыға жазып қойыңыз әме? Ош çalışып болар жаллауаттан. 0559 50 0559 менен 50 54 77 номеріне çalış. 50 54 77 559 менен. Акалары только мейком иштетет, тама Кыргызстан немесиге салым кошот көрүңүздөр, патриот. Мына шу караңыздар мына 1 2 3 4 5 та машина мынаке. Буну канча дейсең? Nexia 200 270 ha? Жылт екен бұл, 270 мың екен. Матис че? 250 мың екен Матис мұна, назар жоқ екен. Машинелерден раса көбейтіпсіз, қорауға қойқамағандай базарыңыз берсін. Мұна Матис 4 та Nexia 5 та машина екен мұна.
Nexia 2 Legenda dep 160 ming so'm ekan buni Nexia mana nomerga chalasizlar. Ondan keyin 2004 ekan, Nexia 1 ekan. Liney tura. Buni Nexia 2 ekan bu. Nomerlarni qarasangizlar, mana 3D nomerlarni qo'yibdir. Chap. Ye, puli qana? Puli. 170 kamı var. Kimga chalamiz? 220 menen 41 53 46. 220 menen 41 53 46 nomerini çalasızlar. 100 qancha? 170 ming kemi bor ekan buni. Nima ishi bor? Achchig'ini aytchidasiz. Açığı paçinik bağış gerek. Motorlari yaxshi qolganlar. Mayda almashtirish kerak edi, nar jog'i pachunik qog'ishingizlar kerak ekan buni. Chot ekan. Janag'i men aytgan nomer chalasa, juringizlar orqasida ko'rsatib berayin aqllarini. Kraskalari, chek, miyiqlari yo'q. Yaxshi ekan bu ko'rinishlari. O'ta yaxshi bunlar nazaringizga bersin. Mana Chot ekan. Mashina. Shunday janda sarı tusli Nexia. Nexia dedi tilim kursun. Matiz 1 ülgüsündeki avtoğuna mı? 150 ekan ha buldağı. Nomerge 553 93 94 09 nomerine çalaslar mı da? Zalatisti tüstü. Ondan keyin buna içi görünüşlerim bundan. Öte yaxşı görünüşlerim bundan. Çala öresler. Жақындар қызығып дағын ала өрестер да. Шеф, Nexia қанша болды Nexia? 160. Мына шу Nexia. Жылы қанша бұн? 12. 2012 екен, мына шу Nexia 160 мing сом екен мына. Қараңыздар. 160 ming сом. 160 ming сом.